Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Union Minister Parsutam Khondabai Rupalan Mamit Distrika Nanakir Khan Big Enkol Atan Cheng Noinga Thleng Bil The na Dong Thei Mi Si Nga Ten He Ham Thatna An Mu The Nan Malak Pui Mek Ani Ati Tuk in the COVID-19 Munche Tharabera Shikai Somli Panga Mu Chu Tharani President Ramnath Kovind Chuan Sipaya Me Chelu Jat An Pungzel Chulom Omati Thuwa Soi Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ramchunga COVID-19 thrileng alare eloti asoi Union Cabinet Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Pu Parsotham Rupalan Nimin Khan Mamit Disu Conference Hola Mamit Khopui Chunga Sarkar Official Tele Central Scheme Shang Ham Thana Dong Tu Te Akoma Hatut Com District Borsa Pulal Nun Hua Kai Shwa Hian Aspirational District Program Noya Malang na Shang Te Tarlan Ani a Masona Omtele Machoble an Malag na tur sang te sai ho zui ngal ani Union Minister chuan Central Scheme sang district mi puitem an hlotlin pui theina ne thataka kalpui ani le ni lo thli thlaya har sanna omang te chianga sutkian pui tura local ani thu soya District Concern Officer te point sarkar hmlang na program sang zir chianga beneficiaries ten an hlotlin pui nge theina na tanna turina fui ani Mami District chu aspirational district ani angin Nanakir Khan Big inen kon atan Cheng Noi Nga Thleng Bil Thei Turin Ro Manna Central in Siama Mami District Chunga Mi Si Nga Thanchu Atanga Sing Thum Te Dong Tura Thanchu Ani To Thu Soin Abak Sing Ni Po Hiam An Mu Theinan Mlak Pui Mek Ani Thu Soyani PM Kisan chu Aadhaar Card Ram le Bank Account Nei Tan Dil The Ani Thu Soin a concerned department te point Mami District Chunga Kon Thok Tu Tem He scheme atanga hlokna atam thiang berin an don theinana tanna turin acha abok Union Minister hen income hona sarkar official beneficiary tem an har sanele mamu ano thlante chu atheng anga bozi sakatum thuwa soi ani he huna hian central scheme sang chungjanga zonele chan na hun manjui ani tuk ina COVID-19 din hunshia tharabera mi somli pangan COVID-19 ka ti mu chu ani a arette satanga mu chu somli pali le thunet pakhatani sample test zong za jali somni pathum zinga za som point paruk palian positive ani tundin muna shikai to zong za thi noi ni sing ni sangre zuruk somni ani a noi ni sing ni sang sari zani somni pako enkol da mani to a enkol lai mek za som ku omin mi za sari pakhatin an thi pui to ani miting sang khat zela positive mu cho to za thi zani pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to za thi somruk pathum anga chut ani Aizawl Municipal Corporation Noya Enforcement Committee Ruamhan Angin in sak chungchang le tuldanga mi puiten an har satna an thlen thene tur complaint box chu nimin khan mi puita man the turin honani he complaint bomb hi MC office ground chong noi bera honani a Aizawl Municipal na huam chunga in sak chungchang emo har sina dangtok emo anom chuan an har sina ziaka thelu the ni dona mi puiten har satna an thelu te hi enforcement committee chuan an thin fi azel dona hetika complaint tu ming le na hi thup ani ang Government Aizawl College chuan an mun tharamol pui campus animin khan Green Mizoram Day mangin thing an phuna zirtir tu tele zilai te ba ka an college zirtir tu hlui tele an zilai lo ni to engemaw zat he huna hin an thok chuak ani Government Aizawl College in Green Mizoram Day an man na hibial to MLA pulal chon thanga chuan man puya thu soin pulal chon thanga chuan khovel sigle se in thak danglam zel kara Mizoram pu akum telin sigle sa in thak danglam ve zela chu wangin na sajok le omzane zokin war takin thingphun zelila chu mani ba ka tu le fa de thlenga dam kho chona turani ati he huna thu sei tu dang as a president pukelal monsanga chuan thingphun hi United Nations point angai poimo mani thule UN Sustainable Development Goals a po ramnga siam hian mun poimo tak alu athu soya as a president chuan Mizoram chu chemeka asiam thaturin mitin an poimo a midang kuta da thiang lowati zulai te hian ram siam thathi anmoa anla ka tula leilung chezel hi ven atula tumruna ne na be chuan ram adam li angati mol pui campus a Green Mizoram Day manna hian thingtriak za chuang phunani a thingtriak te Environment Forest and Climate Change Department and Call Tuirial Nursery atanga lak atam bera zirtir tu tere zirlai hlui ten thing par chi le ra chenga mazat an ken khom bok ani thingphun tan ma Green Mizoram Day man en khom to hi ecology cup in charge pro sam le na kai shuai ani Nimin Khan Konpui Venglai VC House a Konpui Town Chunga Village Council Shang President tele Veterinary Officer te chuan Vokshileng Mek African Swine Fever chungchanga inron khomin
dumping ground of vok thi pai tu chu hremin cheng sang kha choi tir ani SF sungchang ron khom nei konpui joint VC chairman pularot ki man kai hruaya dumping ground of vok thi pai anom thu report an don chon soi hova vok thi pai tu te hian chenen akalin anjot fi boka damlo na wanga phumna tur an lai thelo wanga pai tamai ani thu joint VC hruai tu te hna soin vok thi hi anno pai nge wangin dan anga poisa cheng sang kha choi tirin shrem ani The Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 noya hian vok thi phum lo chu cheng sang khat choi tir emo thakhat chung lungin tan theni a ateliule ani phei chuan cheng sang ni la thani thleng lungin tan thei ani a luya emo ran thi pai reng reng chu cheng sang ni cho emo lungina thakhat tang tur rem theni a antinon le ni chuan cheng sanga emo thathum chung lungin tang tur rem thei ani Lunglei district level SADP committee chuan chairman Borsa Puklu thungan Hovin Nimin Khan Lunglei district conference hall an thu khoma Lunglei district chung assembly constituency paruk kwam chunga village level SADP committee 10 form 2 manga SADP dong tura rotna an thelu te anjir chiang ani Lunglei Borsa ble chairman district level SADP committee Puklu thungan chuan thu soin SADP chu chung ko tin zona duan family oriented ani angin chung ko tam tak tan ma sonna athen nge be sei thua soya Lunglei district chu district dang te enton tlak SADP ti hloting ber district ni tura fel fire level chian dol taka kalpui theu turim department sang te le district level committee member te acha ani thut khoma hian Lunglei district assembly constituency parukhuam chunga village level SADP committee member 10 an huam chung thov SADP dong tur chung ko thlan chuate pomni in constituency tina beneficiary chung ko sang kha zanga theu thlan chu an ni a heng SADP thokhat na dong tura thlan chuate ming hi nakti phian form 3 mangin member secretary SADP executive board a thelu ani ang kumin april som paruka tuichong le chim tun thlenga thi aloval om chu longkai west bial twa jin mek MNF general headquarters advisor pole chuan ama chuan hele chim hi thi awatani lo chuan fur tuilianin le chim sam hang hian tuna le om mek hi ti se theidin huna ading ati vachai ka police station athilom zia zo chiangin hele chim thria tur hian april som hi panga khan le chim thria turin malda company west bengal te localin FIR thelu ani awangin an let le a furwa tuitlak tamma thiat wat tura ngenani theinan professor sonama chuan mala ngalin longka SP ape pop ngala the top chu ngalani hele encall tu te OC BRO 71 RCC po bia in juni som khan technical inspection team te tir ngalan ni a hele chim hian chen na sajok athen lo nan the top chu ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Ramnath Kovind chon ram chunga sipai ho tulu ber Supreme Commander ani na angin sipaya mei selut zat apungzel chu alom thua soi nimina Rashtriya Military School Platinum Jubilee lomna he thui soin pukovina chuan he school alut mei chia te chuan ramven hin komwa le ramha sona chan vo poimo tak anchel don ani ati a President Kovind chuan Rashtriya Military School cadet zirtir tu zirlai chuak to te thok tu zong te Platinum Jubilee thleng the chu alom pui thua soya adin tirachangin hun tam tak an paltlang to a ram chunga sikul thabera anin hlang kai to ani ati Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ram chunga COVID-19 thrileng alare lo ti asoi pu Mandavia chuan state ten khata shikain pungne tran ti asoya he wanghin invenalama film khur thara tul thule COVID appropriate behavior te zom thata tul thu soya nimina ram chung state the Union Territory Health Minister ten video conferencing mang anin komna pu Mandavia ho hian vaccine be pui thak mek hargar dastak 2.0 din munte clear hovani a Pumandavia chuan state le Union Territory thunei tu te chu thrileng laka inven na konga tanla thar turin cha ani Union Information and Broadcasting Ministry chuan ram chunga media sang te chu internet kal tlanga poisa enjoy na lam thil fakna ti chok lo turin na ti tun hnaya print electronic social le online media te internet kal tlanga sumin choi na lam hoi fakna hmu tura tamta ko wangin hetiang hen thurona ti chuaka ramchung hun tamzo ka poisa khel le enjoy hi dan kal nia wangin amang tu abek takin thalai le no pongtan sum le pa ya harsa na tam tak thlen theni atia hetianga sumin chona le poisa khelna lam fangna ti chu hian na sa takin atilar theni anti Chanchinthar serti topnan atang pui Union Minister Parsotham Khonda Bairopala and Mami District and Nakhir Khan Big in Kolna Tan Cheng no inga thleng bil thena
dong thei mi singa ten hem thatna an hmu theinan hmalak pui mek an ni ati tukena covid-19 din hmunre thar bera shikai somni panga hmu chu ani President Ramnath Kovind chuan sipaya meichhelu zat pungzel chu alom thua soi Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ram chunga covid-19 thleng ala re lo ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani